Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kador bar pat ba junction bari dua klarai ban pha ka jingtho shaka office usim ka hima milliam halo karai blashim haga jingalang haka nyodre ku juleu arajar arpusan ban pilong no yaki election ban jiet yorang ba shnong ba pura namar ba yaki kam shnong kam thau la shupnya mentala news nam kinthi do acting rang ba shnong ka jingalang kala khruj bha hadim lami arkin hun kata kuwi ka kinhun ka bekersha new acting rang ba shnong bat kuwi pat ka kinhun ka bla kwa ban jiet no do rang ba shnong ba thamai lada ki pajbahi kirai ki munjur banyak trilang banyak kanono kam kaya serta ada ki yang munjur ini kami nak kacing budi hura kasih kan omlah kan blok BE mo matale lebur ki kendol ki anji ki kata pani sebesar mo nala banyak import nomor tadi kacing le juga kalau no basubat jubor basubat import kaya ni jadi kerja muka benta ka bangila yo na ka sithi ka balawan na po imam lip at ngate balakdo menne te ni waktu nomor senang lalu mi ka jalang ni bat nilai wan lang baro ki beri nong senang baro bat kentai bat sendrang baro nilai wan te bat kalami ka kentian ni ba katukan ingot ki don ki bong ba ngin scam baik dulu acting tabun bade babun balang bade yakwa ba jet ino inaro da kaba long da election makan long kaba baik basuba kanum don kano ro kaba kajingnya kanan apne hasang haw kajiglo kti iwi te kumta pan ong ba sitang siliang rakam dai ra do kata sitang siliang re babun balang hi ngla pan ong ro nakanyo hau 1% hi kidi gibakwa he ban pelong dak election nginyo ban durung ba senong bakura bon niya ka ka senong jungi hang ne po senong bari dua hang ne kat ka jingtip ka jonga hang ne te bingtip la dom kumno ro ajanda kan rusnen na rusnen ka khandai banta arpusan te la ajanda ne kan rusnen te ka de yangi le ka jing sisa te la de na do kitikis sausan sansan manusia bingyo ro senong bakura Andre kita kikam kiba karga bari dua kam la ban pendep ikan ni. Tengila iyo mentah kung ka jing tha nam tena po 5 million. Tingi ai be ka jing tha juga 5 million. Bengin wan be urung basno mo purata kung tangi na ka liang kador na ka liang nong sang sunong baro. Tingi wa man pelong be dak election ban kalong ka jing jet ka bakut ke suba bai kelum don kana ka jet ti iwe. Mentah kasi kan nyau torik nai benriu arjar pesan. Liang u acting ramai sunong la pelong ini ke jinglang. Katkum kajing tha bagi yo na po himamelim dorbar himamelim te hakane karai kinong sunong barakoi kilayawan hakane bansim menta hakane meeting handre kalami kajika arliang kamamla don kibakwa naliang kinong sunong ban penskiam yo barim yo acting rang basnong yo Agustin nongrum don ru ki nong sunong kibakwa ban pelong daga election ban jit thmai yo rang basnong te hakane karai aliang rang basnong ru lo i bek ba kimla ban sim kana karai ula penkut no kene jinglang beri kene ke report sapa saya mamelim ba hakaturbar bla penolong menta kasi klemla ban sim kene karai bat karai ke bagi sim kalong ba bakin pak saya mamelim kalong ba don naliang ki nosinong bakwa ban jit ya urang ba sinong barim takmud yo acting rang ba sinong u Agustin nungrum ba don ru nosinong bakwa ban penolong ya ke election mut ban jit thama ya urang ba sinong sekat kum ke jing pasat jingmut ki nong sunong menta kasi kalong ba don hi aliang kirang ba ki ba jingmut ba ikan teru ki de ban yolat ban tep bot ha kam jit rang ba sunong ba don bat ki ba ong ba ki ajingmut ba de tang sendrang te yakan neru ngin pa ka report sai mamelim ba kino ki ba nyo ba ki ba don hok ban tep bot ha kam jit rang ba sunong. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity.
Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.